Thengia ya gukorwo kaunti cia gatagati ka bururi ikirikana iri na namba nene ya andu kurerikana ikoretwo ikiamukira kigina kinini kuuma thebo-ini ya bururi. Kaunti ya Kiambu iria iri na andu makiria ma milioni 1,600,000 mwaka uyu yamukirire ciringi bilioni 9.3. Nyiri iri na andu 693,093 ikiamukira ciringi bilioni 5, na Ikuru iria iri na andu milioni 1,600,000 ikiamukira bilioni 9.4. Uu ni kuringithania na kaunti ta Turkana iria iri na andu 855,055 na iramukira bilioni 10.7, na Mandera iria iri na andu milioni 1 ikiamukira ciringi bilioni 10. Riri Nairobi iria iri na andu milioni 3 ikiamukira bilioni 15.4. Kirinyaga County gets only 600 million for a whole year in their development budget. Your Excellency, Kiambu, we would be getting not more than 2 billion, Your Excellency. In Murang'a, they have about 1.1 billion pesa yao ile ya uongozi na ya maendeleo, Your Excellency. Kaunti ciamukagira gicunji kia 45 gia Kigina kuuma thebo-ini ya bururi ikigairwo gicunji kia 25 na njira ya uigananu. Mwaka ujao tunakuja kuhesabiwa. Wakati tulihesabiwa pale mbeleni, handu twairwo maiyo na indo igayagwo kuringana na uingi wa andu. Next year tugitarwo twikirwo biometric, tutarwo wega tondu hatire hindi county igi ina andu 200,000 ingeheo bilioni 14, Kiambu ikeheo bilioni 9. Mbeca ici ikihuthirwo hari uthii wa na mbere hamwe na kuriha mishara ya aruti a wira thirikari-ini cia kaunti. Kuringana na kamiti ya ugai wa Kigina, uingi wa andu, uthii wa na mbere, ukia na uhuthiri mwega wa Kigina nimo maundu maria mahuthagirwo kugaya mbeca gatagati-ini ga kaunti. The Commission on Revenue Allocation wameanza kupanga ule mpango wa kubadilisha ile formula ya kupeleka pesa. Our request, tafadhali wacha tufanye census, alafu CRA sasa wageuze hiyo wakiwa wanajua mahali watu wako. Haduine Hainoro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.